Presiden, bani ini ke Minister, Iwan bani kering terpang di beri keluar. Kalau pan regularize ya kak, lampi, aupus, pada tu mata kita orang tang katakan anti corrective kam, ADV. Jadi dia regularize ya kena lampi DOP. Jika pelatihan lepas, berhati juga por. Kumbangin adon hak siabri berhapo malangkuna ke mop di entry and exit point juga industri dispute. Tinggi don ku mentah hapo kerja kepada tentang kenika bordering temporary arrangement ibu antah. Tiba and regularize ke lampi VOP ke bangladan lepas. But bantu sebagai pendekar VOP hapo kerja. Marukana kalian kasam dan ke permanent proposal tu ile gidon ko temporary arrangement bagi don ki army aman lagi pon bagi kerja ka ba kulmar ka to bo karsai te ni nadawa ba kasur ka bu sebagai part proposal tu pada skirmish ya kana pi ba ya lor kani nagli si mister gong pa menta nagli acceptance gidon da manpower to ba dengan tanggung south part tami tempat ba dan penulung kami ba acceptance personal police personnel ba yang daw diminta ba in pa district prepare in don increment ban ayo ko ba na ko sa ti